Okei, tai aš speedruninsiu šitą. Tai mano dėdukas nebebus tokių filmukų ten, kur rašyta at my grandpas pas mano dėduką. Tai nes mano dėdukas mirė vasario 4 ir aš jums labai atsiprašau, kad nepasakiau. Tai va. Hi guys, today I want to say just like there will be no more videos that will say at my grandpa's because he is dead. He died on February 4th, 2026, you know. And like, yeah, dar pamiršau pasakyti 26 metais, šiais metais. Ir praėjo kiek čia mėnesių? 5 mėnesiai nuo jo mirties. Ir plius dar neturėsiu jokių dėdukų, močiučių, nebeturiu. Visi mirė. Okay. Okay, so like, it's now 5 months before he died. It's been now 5 months. Okay, and oh yeah, and I don't have any more grandpas or grandmas because they all are dead. I'm so sorry. I think that every single comment and like every single comment will be I'm sorry, like yeah, I'm sorry for your loss, and then like all of those things. Tai aš galvoju, kad komentaruose bus ten aš labai atsiprašau už tavo ten visokius tokius dalykus. Bye. Ate.